ipaambit ko ninyo nga na diskubrihan ako guys. Party ni sa mga tanom nga orchids. Doon ay nagtudon ako guys nga excuse me. Doon ay gatudlon ako guys nga ang pagpamubo ko no og orchids kinahanglan nga mamubo jud ko no panahon sa kaudtuhon. Kanang init na kaayo ang panahon guys, mao jud paborito sa mga orchids kay ang orchids gusto jud og bugnaw. Mo na nga aduna jud koy mga suod nga amigo nga ni sulti niini. Og akong ipakita ninyo guys ang resulta. Simana pa ni kini guys sukad sa akong pagtanom. Makita nato ang kanang gagmay bitaw kay mga suloy, na sidling makita nato. Mga niturok lang diha sa punuan sa orchids. Kay ngano man ang orchids kuno kung panahon kuno sa ting-init, kung imo kuno nung bubuan, muliki kuno ang ihang punuan. Mao ni resulta guys. Mao na nga dilon ta kumutuo pero nakita man gyud naho ang resulta. Ingnon bitaw ko sa una guys, pagpang atiman og orchids sa una kay naka atiman po kog orchids niyon sila nga ako kuno mura kuno kog buang kay mamubo kuno ko og orchids panahon sa kaudtuhon, di ba de kuno mapasmo. Pero gikatawan ko guys, pero gimatud-an jud naho nga kini akong istorya tinuod jud. Kinahanglan jud nga kung mag-atiman tag orchids ato jud silang bubuan og maudto. Kay mo na paborito sa mga tanom nga orchids. Makita nato guys kung mamubo kag udto tanawa ang ilahang mga lusok sa gamot. Himsog kaayo guys oh. Ilhan nimo nang mamubo ka o kanang wapay init kanang kadlawon pa ka mamubo ang ila kuno ugat ana brown kudyos. Pero mamubo ka pa nang sa kaudtuhon. Himsog kayo ang mga gamot ni ini. Muna ipakita na ako ninyo guys kung tinuod ba o dili kini akong istorya na nanurok o na tigpamubo ka nig udto guys, simana para ba ni paggikas pagbang mubo. Tanaw guys, makita nato ang punuan sa ako ang orchids. Na himsog kaayo ang iyahang gamot kani kay bubuan jud nako alas 12 di na po ko mamubuan ni wa nay adlaw guys kay maupaw ang orchids maway dahon mo nay mga pasmo kuno na nanggawas guys oh. Ilhan jud nimo nga muayon jud ang maong pagpamubo og udto kay ato makita ang mga ugat sa mga orchids nga himsog kaayo. Muduro po sila buwak guys. Tanawa ilahang dahon o ag ilahang mga gamot. Gani ni sila guys naara gibutang nako sa mga sanga sa kahoy oh. Tanawa ilang gamot. Pugihan lagi na ako nagbisbis sa ilahang punuan guys. Antod nga mangliki ng ilahang punuan. Muna ilang gamot guys o wadyo kitag kuan kudyos. Muna timailhan nga himubuon jud ka og udto. Buwak sidya oh. Umutra ba kay ning nga buwak guys? Bawsa ni nga ani nga buwak. Bisag muna na akong kapuya guys, mubuo jud kog udto kay malingaw man ko. Maguol po kog di sila kainom og tubig. Parera mo guni sa tao guys kung uhawon. Tanaw lang gamot oh. Bisag bago pang tanom guys, magwa jud ilang himsog nga gamot. Kani si Johnny labong nis ni Agi. Natumbaha na nadaugan nig mga paloy sa lubi dito sa pikas bahay ni naho gitanam karon ako nang gibalhin. Ugat oh. Oh guys.
Guys, mao jud to akong ipaambit ninyo guys. Manginaot kong kakuhaan ninyo og pagtulunan kining akong video karon. Nga malipay pug ko nga ika-share nako ang akong nahibaw-an kabahin sa mga orchids. Kinahanglan jud mamubo ta og alas 12 sa udto or alas 11 ngadto na sa alas 2 sa hapon ngadto sa alas 3. Kung bugnaw ng panahon, no pwede gyud ta nga mamubo og orchids kay mga wa gyud ng ilahang dahon. Mao na to guys. Og nagpasalamat ko guys sa inyong pagway puas nga pagtan-aw sa akong mga videos. Og ako mayon guys. Bye-bye! Ayaw, call. Lumayan. Dito ko na, dito na ko na. Wala po man. Dili mo ato ilang mamburat. Bulbul nga.